is very good, but like you say, we deserve more. We play better, and our home ground was a good atmosphere, big atmosphere in the game, and we give our best, and we knew it. We play against a big club in Europe, and this is good for us to have a motivation for the next game, and we will try to give our best to get the 3 points. Pa da, to je zasluga cijele ekipe. Mi smo se maksimalno trudili, bilo je teški teren je bio. Oni su mali, brzi, agilni, ali mislim da smo dobro ih zaustavili. Mislim, da tudi oni so mogoče, recimo, kaj jaz vem, odvisno kakšno je stanje v ekipi, ki ga jaz ne poznam. Vem, da so izgubili proti Brižu v 90. minuti. Tele jih je pričakal poln stadion, podpora s tribun z naše strani in mislim, da niso pričakovali ambijenta, ki so ga dočakali pač. Moram povedati, da sem za svojo igro kar zadovoljen. Na takem nivoju odigrati tako dobro tekmo ni lahko zalogaj. Zato, ne vem, grem tudi jaz optimistično naprej, še naprej bom trdo treniral in delal. Tudi publika me je danes ponesla, ker je bila res čudovita. Ne vem, kot mlademu igralcu je to nek dodatni motiv, da igra pred takšno publiko na takem nivoju in hotel sem samo dokazati, to je to. Ja, dobro, lahko je bilo boljše, ampak vedno je lahko boljše, ampak dobro, vsi smo odlično igrali. Dobro, res smo zadovoljni z to točko in pa z našo igro. Seveda bi to lahko zmagali, ampak kaj ćemo, oni s to imeli priložnosti. Mislim, da so tu prvi bod zgodovinski uspjeh za Maribor. Potrudili smo se do kraja i ja bih rekao da je to realan rezultat 1:1, iako oni su imali neke prilažnosti i mi smo imali isto tako, ali realan rezultat je 1:1, ja bih rekao. Ja već od prije sam čekao loptu, znači očekivao sam da će nešto biti. I kad je tamo htio pucat pa se odbila žoga i direkt već prije sam mislio da ću pucat ja. I tako da mislim da je bilo sjajno, dobra motivacija.